lijep pozdrav dragim gledateljima, zadovoljstvo nam je ugostiti vas u prvoj našoj emisiji Ritma srca koju ćemo posvetiti danas srčanom popuštanju. Sa mnom su u studiju, dragi kolege, kardiolozi, na prvom mjestu dr. Danijel Lovrić iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb, zatim dr. Ozren Vinter iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i doktorica Ivana Jurin iz Kliničke bolnice Dubrava. A vrlo važno mjesto u današnjoj diskusiji ima naša krasna glavna sestra Ana Ljubas, magistra sestrinstva. Pozdravljam vas i nadam se da ćemo pacijente i gledatelje ovog edukativnog videa mnogo naučiti. U nastavku pogledajte zanimljivi video. Heart failure is when the heart cannot pump enough blood, which leads to a feeling of fatigue, shortness of breath, edema, and rapid or irregular heartbeats. This can be a serious condition. There are two main types of heart failure. Heart failure with reduced ejection fraction, or HFrEF, and heart failure with preserved ejection fraction, known as HFpEF. To establish which type of heart failure a person may have, an assessment by a doctor is needed. In HFrEF, the cardiac wall becomes thinner and the ventricle enlarged. The heart is not capable of emptying properly during the systolic phase. In HFpEF, the heart walls become thicker and the ventricle smaller. The heart becomes stiff and unable to fill properly during the diastolic phase. The ventricle stiffness of HFpEF could be due to reduced microvascular density and increased fibrosis, potentially a result of increased inflammation. Scientific research is ongoing to fully understand the mechanisms of HFpEF with the aim of discovering the next generation therapeutics to target this specific disease with a high unmet need. Želja nam je danas svim gledateljima objasniti što je to zatajivanje srca. Pa evo Danijel, tebe bih prvo pitala, ako možeš na jedan jednostavan način objasniti našim gledateljima što je to u stvari srčano popuštanje. Hvala Borka, lijepo je biti danas ovdje da raspravimo o ovako bitnoj temi. Kad bismo išli u najjednostavnijem terminu definirati zatajivanje srca, rekli bismo da je to nemogućnost srca da ispuni očekivanja tijela. Znači, tijelo zahtijeva određenu količinu krvi, kisika, hranjivih tvari kojim se doprema srce kao crpka. Dok ono radi dobro, to je idealno i tijelo je sretno. To znači da ima zadovoljavajuću opskrbu i kad trči, i kad hoda u stepenice, a i kad miruje. Naravno da su to tri razine različitog intenziteta. Koji put srce može biti slabije nego što je normalno, ali još uvijek ispunjavati dovoljno za potrebe koje imate. Znači, ako se ne krećete previše, i slabije srce će moći to ispuniti, ali nećete moći velika opterećenja postići. A kad dođemo do nekakvog krajnjeg stadija, onda srce zapravo ne može ni najminimalnije potrebe organizma ispuniti i to je onaj trenutak kada ljudi počnu imati otoke nogu jer je jednostavno tekućina u tijelu stala jer ju srce nije moglo ispumpati, zastoj na plućima pa onda nemamo zraka, pacijenti moraju biti u nekakvom sjedećem položaju jer ne mogu više tolerirati ležeći i to su nam sve nekakvi znakovi uznapredovalog zatajivanja srca. Reci mi, ovo zvuči dosta dramatično, jel da, jedna klinička slika koju si opisao. Možeš li nam reći, postoji li nekakav način da se to spriječi i postoje li skupine ljudi koje imaju veću šansu da bi obolile od srčanog zatajivanja? Naravno da ima. Sve nekakve rizične skupine mi znamo. To su ljudi koji imaju dugo godina visok tlak, koji nije dobro reguliran. Ljudi sa malo fizičke aktivnosti, ljudi sa prekomjernom tjelesnom masom, jer to moramo da misli da je naše srce kada se razvilo sa tijelom bilo predviđeno da će pumpati krv za idealnu nekakvu tjelesnu konstituciju. Kada ste vi imate jedno 20-30 kila previše, to je njemu koji još pola jedne osobe kroz koju ona mora progurati krv, a to pogotovo ako govorimo većinom o masnom tkivu koji ima i najtanje krvne žile, to je najveći otpor koji može to srce imati. Šećerna bolest koja danas postaje epidemija je također jedan od velikih razloga zašto srce nakon nekog vremena, jer jednostavno šećerna bolest djeluje na srce i na krvne žile koje opskrbljuju srce,
i samim time srce počinje od toga propadati. Na kraju infarkti, to je srčani udari ili nekakve prirođene bolesti, sve mogu biti uzrokom. Puno ima uzroka, ali zapravo na kraju govorimo o jednom te istom sindromu, a sindrom je zatajivanje srca. Dobro, a reci u tom zatajivanju srca, ne znam, postoji sigurno nekakav spektar zatajivanja, znači ne moraš imati odmah najgori oblik, kako to ide? Pa sve počne prvo, zapravo mi smo to danas razlučili da imamo nekakva... Ili, oprosti, kako bi netko mogao, znači, rano postaviti sumnju, možda imam nešto od tih simptoma, vrijeme je da se javim liječniku? A poglavito kada počne osjećati da ne može više tolerirati napor, da je uspon u stepenice koji mu je prije bio normalan, sada ima zaduhu, mora stati da se odmori, da dođe do zraka. Ako šetanje poravno počne predstavljati opterećenje ili najgore ako počnemo zamjećivati, na primjer, da ne možemo leći jer ostajemo bez zraka, da se moramo dignuti iz ležećeg položaja da bi udahnuli. To su sve nekakvi znakovi da, naravno, kad nam noge počnu oticati, ali to su dosta kronične promjene i nijedan od tih znakova sam po sebi nije sam uzrok. Najčešće oni svi dolaze više manje zajedno. Ali definitivno je cilj da ovom edukacijom uspijemo nekako naučiti pacijente da što ranije prepoznaju simptome i da se na vrijeme jave liječniku. Kad smo sad kod toga, obzirom da ipak govorimo i o aritmijama i ritmu srca, ja bih se nadovezala na to kako pacijenti sa srčanim zatajivanjem imaju bitno veću šansu dobiti najučestaliju aritmiju populacije, a to je fibrilacija atrije. I ta fibrilacija atrija, imam nekako dojam da srčano zatajivanje i fibrilacija atrija plešu zajedno i da nekad ne znam što je kokoša, što je jaje, jel da, što je u stvari, jesu li pacijenti sa fibrilacijom atrija, pa onda ako imaju loše reguliranu frekvenciju, također dobivaju simptome srčanog popuštanja, ili s druge strane kada je to srce prošireno, naravno onda je i veća šansa da bi osoba dobila fibrilaciju atrija, ali evo i ovom prilikom isto tako u ovoj edukaciji željela bih motivirati sve naše gledatelje da nekako nauče samopalpaciju bila i da u stvari pokušaju osvijestiti činjenicu da je moguće upravo i kod svih ovih komorbiditeta, odnosno bolesti koje smo već navodili, koje si ti sada rekao, jel da, šećerna bolest, pa povišen krvni tlak, pretilo, sve su to i rizici, naravno, odnosno bolesti koje dižu rizik i nastanka fibrilacije atrija. Sad bih Ozrena pitala nešto što je pretraga na koju će neki reći jako dugo se čeka. Sad je pitanje opet indikacije, mada se u smjernicama novima za fibrilaciju atrija opet digao rating nekako ultrazvuka i svi će trebati imati ultrazvuk u nekom vremenu. Možeš li nam ti reći kako se taj ultrazvuk izvodi, je li to nešto komplicirano, koliko se liječnik u konačnici mora educirati da bi znao napraviti jedan dobar ultrazvuk, što se sve može ultrazvukom saznati? Evo, prvo hvala. Hvala na pozivu i hvala na prilici za razgovor. Pa ovako, da krenemo redom, bilo je to puno pitanja pod pitanja, nadam se da ću ih sve pohvatati. Pa ovako, za početak, ehokardiografija ili ultrazvuk srca je, vezano za ono što je Daniel govorio, zapravo jedna vrlo bitna, ja bih čak rekao temeljna dijagnostička metoda kada govorimo o zatajivanju srca. Ono što je zapravo bitno znati za ultrazvuk, iako možda nije uvijek taj dojam, ali u redu tih nekakvih pretraga koje mi koristimo u kardiologiji, ona stvarno spada u pretrage koje su relativno lako dostupne, jer taj ultrazvučni aparat je, on je skup, ali je pretraga ko pretraga je dostupna, može se raditi uz bolesnički krevet. Ono što je zapravo kod ultrazvuka, ultrazvuk nama daje uvid prvenstveno u zapravo izgled i oblik u strukturu srčanih šupljina, znači prijekljetki i kljetki, ali isto tako daje nam i mogućnost da vidimo kakva je funkcija i kako funkcioniraju te iste srčane šupljine, ali isto tako i srčani zalisci. I nama tu zapravo pomaže da se orijentiramo kada govorimo o zatajivanju srca i o kojem tipu zatajivanja srca je riječ. Zapravo na pitanje
koliko treba nekome da se izeducira za ultrazvuk srca. Pa mislim, voljela bih da tu temu nekako ja bi iskreno pacijenti rekao shvatili. cijelu karijeru. Da. Znači, cijelu karijeru, jer zapravo sa svakom pretragom koju čovjek napravi, sa svakim ultrazvukom srca koju čovjek napravi, ta iduća pretraga je tim kvalitetnija. I to je zapravo pretraga koja može varati ono koji radi, jer brzo stječe dojam da ju je svladao, jer može dobiti sliku i to, ali zapravo prava interpretacija onog što se vidi je izrazito vezana na iskustvo onog ko radi i zato i je razlika između nalaza od liječnika do liječnika. Što da, evo da nikog ne povrijedimo, ali definitivno jedna isto duga edukacija. To je, ja bih rekao da je stvarno od početka do kraja karijere se te ultrazvuk uči, uvijek možeš nešto novo naučiti. Evo, mi se možemo pohvaliti da na Rebru imamo sestre, ehotehničarke, izvrsne. A još jedna stvar koju bi sad samo htjela replicirati, pa možeš nastaviti vezano uz to koliko je potrebno za neku pretragu, evo to je isto holter, taj famozni holter, za koji ljudi vjerojatno misle, evo pa sad samo stave taj aparatić, pa kako se to čeka i zašto se čeka, ali u stvari u procesu jednog holtera, osim tih famoznih aparatića, elektroda koje naljepimo, stoji mnogo rada i koliko jedna osoba, recimo, za edukaciju naših gledatelja, mi to nekako u slengu kažemo čistiti holter, ali morate znati da postoji 100.000 ili 120.000 srčanih kontrakcija u 24 sata koliko se nosi holter i da netko mora odgledati sve te znači vaše srčane otkucaje da bi onda u konačnici liječniku, to rade također naše visoko educirane sestre i tehničari, da bi na kraju mogao u stvari liječniku dati nekoliko papira koje će onda liječnik do kraja prokomentirati i vidjeti u stvari što je najvažnije i krije li se tu nešto opasno za pacijenta, odnosno osobu koja je radila holter. Ja bih samo htio još jednu stvar reći, kad smo govorili o ultrazvuku srca, govorili smo zapravo što se s ultrazvukom srca može vidjeti. Ja bih se zapravo samo nadovezao na još nešto, zato što često dobijem taj upit nakon učinjene pretrage, to je ono što se s ultrazvukom srca ne može vidjeti. A to je s ultrazvukom srca se ne može vidjeti kakvo je stanje žila na srcu. To nije pretraga koja je osmišljena za to, to nije pretraga s kojom se to gleda, postoje druge pretrage s kojima se to gleda. Mi možemo kroz nekakve znakove na ultrazvuku srca naslutiti ili posumnjati da postoji problem sa žilama na srcu, ali niti to možemo znati sa sigurnošću, kao što ako tih znakova nema, to ne znači da problem sa žilama. Dobro, a što je sa specijalnom vrstom ultrazvuka srca, stres ehokardiografijom? A to je drugo, to je zapravo specijalizirana pretraga. Koliko je to dostupno u Hrvatskoj? Pa ja moram priznati, ja imam osjećaj da je pretraga relativno dostupna kada se koristi u indikaciji. Znam da vaša kuća radi stres ehokardiografiju, moja kuća radi stres ehokardiografiju i KB Dubrava, to je od ovih zagrebačkih kuća što znam, ja ne bih htio da ispadne da sam nekog, ako sam izostavio iz Zagreba, izostavio sam omaškom jer ne znam, ali ono što je zapravo bitno i što ja bih rekao i definira dostupnost svih pretraga, to je koliko je upućivanje na određenu pretragu potrebno. Jer ako i polazimo sa idejom da svima treba sve, onda zapravo na kraju niko ne dobije ništa. To je isto tako jedan od problema, tako da treba jako dobro odvagnuti i prepoznati kome od bolesnika koja pretraga je potrebna, jer na taj način onda stvarno i mogu doći do te pretrage. Ako se svima ordinira sve, onda dolazimo do situacije da nažalost niko do pretrage ne može ni doći. Jel? Da, slažem se. Ali ima jedna pretraga koja je možda malo lakše dostupna, o kojoj će nam Ivana nešto više reći, koju zadnje vrijeme jako spominjemo, ali stvarno mislim da je donijela veliku promjenu u kardiologiji, a i u medicini. To je marker srčanog popuštanja, NT-proBNP. Znači, NT-proBNP nam je vrlo dostupna pretraga, doduše nadam se da će biti još dostupnija kada se bude mogućnosti izvaditi u domovima zdravlja tu pretragu. Sada se može vaditi pretraga u klinikama, odnosno u bolnicama i u poliklinikama za kardiovaskularnu rehabilitaciju.
To nam je zapravo marker koliko nam je srce opterećeno sa stresom. Tako ja objasnim svojim pacijentima. Znači, srce može biti volumno i tlačno opterećeno i tako onda luči iz sebe jedan poziv u pomoć koji mi možemo detektirati u krvi. To je taj NT-proBNP i on zapravo ima vrlo visoku senzitivnost, a nisku specifičnost. Niska specifičnost znači da nije samo povišen u zatajivanju srca, znači može biti povišen i u kroničnoj bubrežnoj bolesti, može biti povišen u plućnoj emboliji, ali nam je zapravo dosta senzitivan marker za zatajivanje srca. Dobro. A imaš li osjećaj da će tu biti problem, i ja sam, možeš ti možda nešto o tome reći, što se tiče ejekcijske frakcije, to nismo spomenuli, a tu govorimo NT-proBNP, isto imamo neke brojeve, to je ono na što se pacijenti dosta često navežu i misle imam toliki broj, koliko nama brojevi u stvari pomažu, a koliko su pacijentima nekada opterećenje? Pa mislim da su im više opterećenje. Nama sad u današnjem svjetlu kardiologije ta ejekcijska frakcija ne znači puno. To nam je na početku. Ali pacijenti je vole. Pacijenti je vole i recimo da je to bilo uvijek nekako navezano da dobra mi je ejekcijska frakcija, nije mi ništa. Dok nije došao entitet zatajivanja srca s očuvanom istisnom frakcijom, ejekcijskom frakcijom. Sada NT-proBNP je taj koji nam detektira da li postoji, znači to tlačno volumno opterećenje srca i samim time nam omogućuje kad je povišen da mi ili liječnik obiteljske medicine zapravo već odmah uvede terapiju za zatajivanje srca dok čekamo taj famozni ultrazvuk. Zato što imamo jednu terapiju, znači to su SGLT2 inhibitori koji su sada otvoriti. Da, koji su indicirani u svim stadijima, odnosno u svim stadijima. Da, evo lijepo Ivana, ti si već krenula u stvari sa našim sljedećim dijelom, a to je sad kad smo naveli koje sve pacijente imamo, kakvi su simptomi tog stanja, srčanog popuštanja, kako to možemo dijagnosticirati. Sada je pitanje ono što vjerojatno sve najviše zanima, možemo li mi to danas dobro liječiti? Tu ima mnogo izmjena, ali ima i nekih starih lijekova. Uglavnom, evo Daniel, bi li nam ti mogao nešto reći o ACE inhibitorima, o toj skupini lijekova? Ne, apsolutno. Znači, tamo još negdje 80. godina prošlog stoljeća zapravo nismo imali niti jedan pravi lijek za liječiti srčano zatajivanje. Liječili smo ljude diureticima. Znači, ako vam je srce zatajivalo, imali ste višak vode u organizmu, mi smo davali diuretik, tjerali smo bubrege na mokrenje i da tako oteretimo srce. Osnovali smo da s time nismo nikome produžili život i počelo se tražiti lijekove koji na drugi način mogu zapravo olakšati srcu njegovu situaciju i produžiti mu funkcioniranje. Prvi lijekovi na toj listi su bili ACE inhibitori i zapravo su oni uveli modernu farmakoterapiju srčanog zatajivanja. A šta oni rade? To su lijekovi za tlak, to su lijekovi koji će svaki pacijent koji ima hipertenziju dobiti kao lijek prvog izbora. Ali nama u zatajivanju rade nešto skroz drugo. Nama u zatajivanju oni snižavaju tlak, ali zapravo snižavaju time otpor, odnosno teret protiv kojeg srce mora raditi da bi isporučilo tu krv u cijeli organizam. Jer ako su vaše krvne žile stisnute, onda će zapravo srce morati, koje je već ovako slabo, još savladati taj veliki otpor. ACE inhibitori te krvne žile opuštaju, djeluju na bubrege, zapravo da bubrezi šalju signal, odnosno blokiraju iz bubrega signal jednog stresa koji bi normalno došao i do mozga i do srca i natrag tjerao da se krvne žile stišću. One su ovako opuštene, srcu je time lakše. Zato ovim pacijentima kažem da kad vide da je niži tlak, da zapravo mi želimo u stanju srčanog zatajivanja da je tlak niži jer je time otpor i teret koji to srce mora vući manji. Nakon ACE inhibitora koji su bili prva nekakva generacija, došli su ARB-ovi ili antagonisti angiotenzinskih receptora koji su nam novija generacija lijekova. Ljudima su vjerojatno poznati po tome ako kašlju. Tako je. Onda imamo rješenje. Nažalost, ACE inhibitorima je ogroman problem da jedan od 20 ljudi kašlje. Dobro, ali ljudi se ne trebaju prepasti toga jer imamo... Tako je, jer imamo novije generacije, sad hvala Bogu nemamo ni klauzule HZZO-a, pa može svako dobiti jedne ili druge, ovisno zapravo o svojoj preferenciji, a ono što imamo kao treće, ali to nažalost samo na one pacijente koji imaju nisku EF, što smo se govorili, znači kojima je srce široko i slabo,
ti imaju najmoderniju generaciju takvih vrste vazodilatatora, inhibitora tog jednog te istog sustava, koji se zovu ARNI, to jest imamo jedan od tih lijekova i vjerojatno našim pacijentima kod srčanog zatajivanja bolju poznat pod nazivom Entresto i koji je nekakva najnaprednija ta generacija, ali to sve spada u istu lijekovu koji u istom mehanizmu djelovanja rade. Daniel, spomenuo si ovaj jedan važan podatak, a to je tlak. Evo, opet smo kod brojeva, ljudi znaju svoje brojeve, mjere, nekad ni nemaju simptome. Što je to u stvari nizak tlak? Nizak tlak je onaj tlak s kojim vi imate simptome i probleme. Znači, ako se vi dignete iz kreveta, imate vrtoglavicu i ne možete stajati, to je nizak tlak. Nizak tlak je naravno ako se vi osjećate toliko slabo uspavano da ne možete funkcionirati. Ako vi sa tlakom sistoličkim od 95 mm žive funkcionirate i hodate oko normalno, to je u tom trenutku za taj organizam dobar tlak. To vrijedi za srčanu frekvenciju. Tako. Ali ono što je bitno znati da mi koji put prisilno snižavamo tlak ispod toga što normalno tom tijelu se čini u tom trenutku da mu treba. I koji put je na početku vođenja terapije tlak prenizak, odnosno pacijenti osjećaju posljedice. To je trenutak kad možda malo treba reterirati ili treba možda par dana dati vremena tijelu da se prilagodi na novu terapiju. Dobro, hvala ti. Ozren, idemo na drugu skupinu lijekova. Mi kad govorimo o liječenju srčanog zatajivanja, govorimo o nekakvim stupovima, i onda ih, kad sve te stupove terapijski dobro sagradimo, smatramo da možemo dosta pomoći pacijentu. To su antagonisti mineralokortikoidnih receptora i nešto o diureticima, ovo što je Daniel rekao, što u stvari više ne dajemo toliko... U principu ja bih rekao da, mislim, Daniel je dobrim dijelom i napravio osvrt na diuretike. Kada gledamo skupinu lijekova koji su MRA, mogu se samo nadovezati na ono što je Daniel objasnio. To je... u situaciji kada imamo popuštanje srca, kada imamo zatajivanje srca, ako si želimo vizualizirati srce, možemo si ga zamisliti da je to kao jedan motor, kao jedna pumpa u našem tijelu. I ako imamo motor koji je slab, ako imamo pumpu koja je loša, onda zapravo niti tlak neće biti toliko visok, jer pumpa ne može adekvatno generirati tlak. Naše tijelo ima čitav niz zaštitnih mehanizama kojima se želi obraniti od niskoga tlaka i ne želi dozvoliti da dođe do niskog tlaka i to su korisni mehanizmi. Međutim, problem jer ti mehanizmi su i zamišljeni da su kraćeg trajanja. Ti mehanizmi ako su duže aktivirani, kao što su aktivirani kada imamo zatajivanje srca, jer to je kronična bolest, to je stanje koje se ne mijenja, onda oni postaju dodatno štetni za samo srce, jer predstavljaju preveliko opterećenje za srce. Znači, dodatno opterećuju to i onako oslabljeno srce sa svojim djelovanjem, a sve u svrhu nekog očuvanja tlaka. I zapravo terapija zatajivanja srca je dobrim dijelom usmjerena da bi se ti zaštitni mehanizmi otupili, usporili, smanjili i ne bi li se na taj način pomoglo tom opterećenom srcu. Jedan od takvih lijekova je MRA, odnosno skupina lijekova MRA koji spada u jedan od ta 4 spomenuta stupa terapije. Njegova uloga je zapravo da sprječava taj jedan zadnji korak u mehanizmu očuvanja tlaka, da blokira taj jedan zadnji korak i ne dozvoljava da se on manifestira punom snagom i na taj način zapravo čuva srce od formiranja ožiljka, od daljnjeg slabljenja. Da, malo to radi na teret bubrega, znači malo, ajmo reći, prebacimo lopticu iz dvorišta srca u dvorište bubrega i zato je strašno bitno i kod započinjenja terapija MRA antagonistima je to da se vodi računa i da kroz jedno 7 do 14 dana od započinjenja terapije da se ambulantno napravi kontrola, da se vidi kakva je bubrežna funkcija i kakve su soli u krvi. Gledamo kali, tako je, jer oni spadaju u skupinu lijekova koji čuvaju kali. Sad isto tako tu bi, obzirom da govorim i o diureticima, odmah bi napravio jedan veliku razliku i naglasak između MRA skupine lijekova i između diuretika. Budući da MRA djeluju direktno na mehanizam, oni su zapravo i lijekovi koji utječu na prognozu i zapravo utječu na preživljenje bolesnika sa zatajivanjem srca. Oni su ti koji pomažu našim bolesnicima ne samo da se osjećaju bolje, nego im omogućavaju da sa tom bolesti žive duže. Ono što treba reći
Iako se često oni shvaćaju kao diuretici, oni diuretici nisu. Oni su diuretici tek malo svojim djelovanjem i nije svrha njihovog uključivanja u terapiju. Da, to pacijente prepadne, onda vide diuretik. I misle si da imaju dva diuretika i to. Dapače, MRA se vrlo često kombiniraju sa diureticima, a to je zato što oni svojim djelovanjem štede kali, dok diuretici s druge strane svojim djelovanjem troše kali. I onda zapravo kombinacijom ta dva lijeka mi držimo određenu ravnotežu kalija u organizmu. A sad kad govorimo o diureticima, samo ću se kratko nadovezati na Daniela koji je stvarno lijepo sve ispričao, nema tu što puno. Znači, to su lijekovi koji su tu, koji pomažu i forsiraju izbacivanje vode iz tijela, ne bi li se na taj način oteretilo srce, da ima manje toga za pumpati, da bude manje opterećeno, odnosno ono je tu da ublažava simptome bolesti, ono što bolesnici osjećaju, znači da se manje zapuhuju, da su im manje otečene noge. Ali ono što je bitno za znati, diuretici su tu da pomognu bolesniku da se osjeća bolje, ali za razliku od ova 4 stupa terapije koje smo spomenuli, to nisu lijekovi koji mu pomažu da živi duže. Znači smanjuju smetnju od bolesti, ali zapravo na ishod bolesti kao takav neće utjecati, neće promijeniti ishod bolesti za razliku od ovih drugih lijekova. I samo kratak osvrt kod diuretika. To su lijekovi koji potenciraju mokrenje. Očekivano je da će mokrenje po uzimanju diuretske terapije biti jače i nerijetko je jedna zabluda gdje bolesnici misle da zato što sad više mokre, da moraju još više pit, ne bi li onda još bolji učinak taj lijek imao. Ne, upravo suprotno, mi dajemo diuretike da vas riješimo već postojećeg viška tekućine i dapače iznimno je bitno kod bolesnika koji imaju zahtijevanje srca, ja bih rekao da jedna od najbitnijih stvari je svijest i voditi računa o unosu tekućine, da se držimo u nekim gabaritima do nekakvih 2 litre tekućine na dan, a namjerno koristim riječ tekućina, zato što u to spada apsolutno sve. Znači sve što vam može pasti na pamet. Juha, kava, čaj, mlijeko. Našem tijelu je apsolutno svejedno kako smo i to zovemo. To ima vode, naše tijelo će iz toga... Osim u kalorijama, nije baš jednako, ali... Dobro, to stoji, ali sad je ovo druga tema. Ili jako slana juha. Prije nego što ću dati riječ Ivani, a ona će tu govoriti o jednom fenomenalnom novom lijeku koji pomaže pacijentima sa srčanim zatajivanjem, kad si spomenuo ovu logiku organizma, to je stvarno nešto, mi se stalno trudimo nekako nasamariti, u stvari ono što bi organizam sam od sebe napravio, tako su neki lijekovi u prošlosti bili shvaćani, skoro bili su zabranjeni u tim indikacijama, a vezani su nekako i uz moju temu aritmija, mi ih danas vrlo često dajemo kod liječenja srčanih aritmija. Daniel, možeš li nam samo kratko nešto reći o beta blokatorima? Znači, što se beta blokatora tiče, to je tek drugi lijek od onog koji ljudima govorimo, prvo smo imali tlak, a sad imamo frekvenciju. Znači, to je drugi lijek, druga vrsta lijekova koji pak usporavaju srce, koji mu čine da rade manje i da radi slabije. I sad si misliš zašto je logično da radi srce slabije ako je već i ovako slabo? Zato što kad radi slabije i kad radi sporije, onda se zapravo više odmara. I to je cjelokupna funkcija beta blokatora, zato mi želimo da naše srce radi sporo i da radi protiv što nižeg tlaka. Ali nekad davno je to bilo zabranjeno. Nekad je to bila anatema i to je bio praktički vicio martis da se nekom koji ima zatajivanje dao lijek koji usporava i oslabljuje srce. Onda smo osnovili da lijekovi koji ojačavaju srce zapravo ga ubiju, a lijekovi koji oslabljuju srce mu produžuju život. Evo tako, sad smo naučili nešto važno o beta blokatorima. Ja neću mnogo o aritmijama, o tome gdje mi njih dajemo, dajemo ih za smirivanje srčane frekvencije i nekakvih lupkanja i tako, ali bih jako voljela da nam Ivana sada objasni detaljno o tome što je to novo u terapiji srčanog zatajivanja što nas je sve na neki način oduševilo. Evo, ja to moram tako reći. Nakon desetljeća što smo imali jednu te istu terapiju, a opet smo imali uvijek jednake ishode što se tiče zatajivanja srca, u novije vrijeme
imamo revoluciju, a to su SGLT2 inhibitori, lijekovi koji se koriste u svim zapravo fenotipima zatajivanja srca. Koriste se u zatajivanju srca sa reduciranom istisnom frakcijom, blago reduciranom istisnom frakcijom i očuvanom istisnom frakcijom. Znači, to su jedini lijekovi koji imaju dokaze u sva 3 fenotipa. Kao što su Ozren i Daniel spomenuli, beta blokatori imaju dokaze u zatajivanju srca sa reduciranom istisnom frakcijom, također i MRI i AC inhibitori. Ovo su znači jedini lijekovi koji će zapravo svima pomoći, koji su, ajmo reći, stvarno revolucionarni, koji smo mi bili jako sretni jer su nam pružili jedan novi uvid u liječenje, odnosno nove mogućnosti liječenja svih naših bolesnika. A reci Ivana, čujemo nerijetko, tako ih znamo nazivati, pametni lijekovi ili pametni diuretici. Znači djeluju u bubregu, je li tako? Da. A što je ono što bi recimo pacijent, znamo nekada upozoriti pacijente, mokrit ćete šećer, ili nekada nam pacijenti dođu u ambulantu i kažu ali ovo je lijek za šećer. On je nadmašio tu svoju. On je nadmašio, zapravo sve najbolje stvari u životu su slučajne, je li tako? Tako je bilo i otkriće. Da, tako je bila pala jabuka iz Isaacu Newtonu, tako smo mi otkrili da SGLT2 inhibitori, osim što liječe dijabetes, pomažu i srcu. Znači, slučajno smo otkrili da smanjuju kardiovaskularni mortalitet i hospitalizacije zbog zatajivanja srca. Oni naravno potiču izlučivanje, znači, viška glukoze i pomoću bubrega i zato će pacijent imati pozitivnu glukozu u urinu. Imaće šećer u urinu. To nije nešto što bi se trebali zabrinuti, znači to je normalno i imala sam isto pacijenata u ambulanti koji bi mi rekli, evo, liječnik obiteljske medicine mi je rekao da moram ići dijabetologu zato što imam šećer u urinu, ali onda treba reći da je to, znači ta glukozurija, šećer u urinu je sasvim normalan i očekivan kod pacijenata koji uzimaju SGLT2 inhibitore. Da, ono što je dobra vijest, isto to je lista HZZO-a, mislim da sad u sve 3 indikacije, je li tako? Da. SGLT2 inhibitori su na B listi HZZO-a, jeftiniji su, tako da nadam se da će biti dostupni većini naših pacijenata. Znamo da su lijekovi, evo, dosta skupi ponekad, tako da ljudi, ali ono što možemo reći da su rezultati stvarno izvanredni i da ako vam vaš liječnik prepiše ove lijekove da bi stvarno bilo dobro da ih uzimate. Ono što bih nekako zaokružila možda sad ovu cjelinu što se tiče srčanog zatajivanja, to opet malo ide u smjeru aritmologije, a to je da mi danas i neki pacijenti imaju indikaciju za ugradnju specijalnih elektrostimulatora kojima možemo pomoći da srcu nekako vratimo funkciju, sve ovo što, dakle, činimo i lijekovima, ali nekada možemo i mehanički jednom srčanom stimulacijom napraviti to da srce koje bi se možda stisnulo nekako ukrivo, da se stisne ujednačeno i na taj način povećamo, da ovu ejekcijsku frakciju o kojoj smo govorili. Za sve one koji su zainteresirani za ovu temu, Udruga Ritam srca ima lijepu mrežnu stranicu, ima dosta edukativnog materijala i jednako tako možete nam se uvijek obratiti mailom i rado ćemo vam odgovoriti na sve vaše upite. Ja bih sada još jednom pozdravila sestru Anu, znači našu kardiološku medicinsku sestru, predsjednicu udruge Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, sestru s kojom sam ja u konačnici počela raditi dok je još bila sestra na odjelu. I kao što sam i prije rekla, koliko sestre danas sudjeluju u radu i to u kliničkom radu, koliko je važan taj multidisciplinarni pristup, koliko je važna zajednički trud u edukaciji pacijenata. Što biste nam vi o tome mogli reći, kako mi funkcioniramo i što sve udruga i hrvatsko sestrinstvo radi na tom području? Pa, hrvatsko sestrinstvo radi puno, ali želi još i više. Evo, samo iz ovih vaših sad razgovora mi ovdje zaključujemo koliko je zatajivanje srca kompleksan sindrom. A zamislite kako je to za naše pacijente. Zapravo vrlo zahtjevno i vrlo kompleksno. Uloga medicinskih sestara upravo je
ključna u skrbi i pomoći za te bolesnike. I zapravo već duži niz godina kroz udrugu kardioloških sestara, ne trebamo otkrivati toplu vodu, mi malo tragamo za novim spoznajama jer se uvode nove terapijske procedure, novi lijekovi. A ono zapravo, upravo komplementarni odnos medicine i zdravstvene njege je ono što je vama simptom, nama je to problem u zdravstvenoj njezi i zapravo tu je naša pomoć za pacijenta. Dakle, koliko je kompleksno i u razvijenim sustavima za bolesnike i zahtjevno i za njihove članove obitelji, zamislite kako je to kod nas. I zapravo medicinske sestre tu dolaze osobito do izražaja, a žele više dati. Da pomognu našim pacijentima promjeni stila življenja i očuvanju najbolje kvalitete života. Zapravo i oni nas to pozivaju. Ja često znam ponoviti kad smo mi jednom našem pacijentu za vrijeme javnozdravstvenih kampanja navodili koji su sve čimbenici rizika. Onda je rekao, dosta nam je više da nam govorite što je to, dajte nam recite kako ćemo to učiniti i pružiti nam podršku. Danas, recimo u razvijenim sustavima, imate sestru specijalisticu za zatajivanje srca. I upravo su njihovi rezultati pokazali da kvaliteta življenja pacijenata i članova obitelji tamo gdje sestra vodi i prije otpusta iz bolnice samo jedan pregled u ambulanti i dobra edukacija i podrška pacijentima smanjila je za 30% rehospitalizacije. Zapravo, mi želimo to i uvesti u Hrvatskoj. Evo, baš sam radosna, prije pol sata prije ove emisije, evo, već nam dolaze i prvi materijali tiskani za naše pacijente koji će sad moći dobiti u svakoj ambulanti, a i s nadom, govorim, već neki su gotovi. Mi se nadamo sada i nove ministrice podršku tu u kardiološkom društvu hrvatskom. Imamo zapravo konsenzus podrške da i u Hrvatskoj imamo specijalistice za zatajivanje srca. Dobro, a što bi to značilo, evo ovako konkretno na jednom primjeru? Kako bi jedna specijalistica radila, nju bi pacijent mogao nazvati? Tako je. Zapravo već kad pacijent dođe u bolnicu, budući da skrb za pacijente će trebati dok je živ. Dakle, na svim razinama zdravstvene njege, od primarne, sekundarne do tercijalne. Dakle, bolesnik prije otpusta iz bolnice bi uistinu i oni članovi obitelji bili dobro educirani. Nama je cilj da pacijent preuzme kontrolu nad svojom bolesti. I zapravo da postane svjestan i on i mi i svi oko njega da je zapravo kvaliteta života jednako važna kao i ono što doktor Vinter, doktor Lovrić i doktorica Ivana i moja draga primarica propisuju. Jednako važno. Dakle, promijeniti stil življenja je vrlo bitno. To je najteže. I ono što mi kroz svoj rad, jer medicinske sestre su 24 sata uz bolesnika i zapravo jedne od rijetkih koji ulaze u njegov dom. Dakle, kroz neke svoja praćenja i analize imamo rezultate koji ukazuju da puno pacijenata kad se osjećaju dobro prestanu uzimati lijekove. Recimo, evo, tu možemo pomoći pacijentima da nijedan lijek ne prestanu piti prije konzultacije s vama. Pa čak i kod nuspojava. Onda, evo, spomenuo je doktor Vinter uzimanje tekućine. Zašto je važno mjeriti tjelesnu težinu? Kad ju mjeriti? Uvijek u isto vrijeme, u istoj odjeći, na istoj vagi, da uzimaju 1,5 do 2 litre tekućine, da šetaju 35 do 45 minuta dnevno, kako šetnje prilagoditi. I sestre su te koje će onda koordinirati taj multidisciplinarni tim. Ima kad treba nutricionist dati svoj savjet. Da. Ono što smo primijetili, recimo, da pacijenti vrlo rijetko pitaju o seksualnim problemima koje imaju. To je vrlo bitno za funkcioniranje obitelji. Onda putovanja. Recimo, ljudi kad je njihova bolest stabilna mogu putovati ne na nadmorske visine iznad 1500, ne vrućine, uvijek svoje lijekove nositi sa sobom. Recimo, evo, nedavno je pacijent putovao avionom i stavio je kofer svoje lijekove, a put je trajao 9 sati. Recimo, evo, uvijek ima sa sobom svoje lijekove. Onda ono što se kod nas puno artikulira je cijepljenje.
Dakle, pacijentima, svi vi ovdje i svi liječnici preporučaju cijepljenje protiv gripe, svih respiratornih bolesti. Onda recimo i kašalj je spomenut. Recimo da pacijenti osluškuju sebe, vrlo je važno ako primijete neki simptom na vrijeme doći. Ako se kašalj pogoršava ili je novo nastali, važno imati kontakt ili je osobu za koju znaju da uvijek mogu dobiti. To je dakle, njima. dobro je educirati i pacijenta i članove obitelji i pomoć, što je ključno danas, navigavati ga kroz sustav. Puno toga naši pacijenti mogu dobiti kroz različite resurse, ali ne znaju to. Onda narudžbe za ovaj ultrazvuk koji se dugo čeka, kad treba. Puno toga se može riješiti na zadovoljstvo i pacijenta i nas. Recimo, evo, mi možemo imati jedan primjer, evo, zahvaljujem se ovdje i Danijeli, ponosna sam. Recimo, kod nas u Hrvatskoj se posjete u svim bolnicama. Vrlo često pojavi se gripa, zabranjene posjete. Ja mogu s ponosom reći, vi to znate, da u našoj bolnici za vrijeme covida ne da nisu bile zabranjene posjete, nego smo zabranili izraz zabranjene posjete. Bile su kontinuirano dozvoljene, a sada na radost imamo posjete u bolnici od 10 ujutro do 10 navečer. To intenzivno. Moram reći da je to prekrasno. Prekrasno. Stvarno. I evo, već je to pomak koji čini bolje u razumijevanju bolesnika i nas. I to sam stvarno ponosna, to je baš to je jedan istina. ishod. Ja sam evo neki dan imala priliku da je od poznate majka bila u koronarnoj hospitalizirana, pitala me kad su posjete, ja sam rekla mi smo otvoreni cijeli dan. Ali to sam stvarno rekla jako ponosnog srca. I to su stvarno, reklo bi se mali pomaci, ali jako veliki. Ja bih htjela još ovdje, Ana, naglasiti koliko je važno ovo subspecijalizirano sestrinstvo. Ovo što mi danas nudimo, ja radim u laboratoriju za elektrofiziologiju. Tu su znači ljudi koji su visoko educirani. Evo, ja mogu reći s ponosom, ne znam koliko svega toga se treba spomenuti. Ja mogu reći s ponosom i radosna sam i vjerujem da će to ići. Hvala Danijelu, on je jedan od članova, kako sam rekla, da evo, zahvaljujem svim i ponosna sam na hrvatske kardiologe i konsenzusom imamo podršku. I Danijel je jedan od članova radne skupine koja je 2 društva, koja je izradila core kurikul za specijalizaciju kardioloških sestara u Hrvatskoj. Kurikul je gotov. Evo, mogu reći na sreću da i u ministarstvu je gotov pravilnik o specijalizacijama, a onda će ići certifikacije subspecijalnosti, recimo za elektrofiziologiju, za elektrostimulaciju, za zatajivanje srca, to će biti certifikacija. Ali evo, radosni smo jer je ovo gotovo. Imamo dobar core kurikul. Mislim da Danijel može se tu složiti sa mnom jer je i sam sudjelovao na izradi core kurikula. Evo, ja se nadam da su svi naši gledatelji zadovoljni, da su puno naučili. Zahvaljujem se vama od sveg srca na svim ovim prekrasnim informacijama i znanju koje ste podijelili sa gledateljima i nadam se da ćemo se uskoro družiti opet u nekom sličnom ovakvom zbivanju. Hvala vam lijepa.